abasitari nyarwanda bagira amarira abahora hafi kurusha Rwagihuta y'umusaza Masamba. Ku mwanya wa 10 turaza kuhasanga umuhungu wo mu Ruhango witwa Burikantu umenyerewe ku kazina ka Baratunaniza mwana. Baratunaniza mwana, baratunaniza. Ako ikintu cyonyine mwana kizagumya kibatunga ni uburyo mutunaniza tugagumiza tukabikora kandi barusha kubaho neza mwana. Baratunaniza bo bandiga bana. Baratunaniza bro. Nje mani vunikira umumere. Ku mwanya wa 9 turaza kuhasanga uwitwa Dumba Muzafaru umenyerewe mu gutema ibiti. Uyu nawe yagaragaye ari kurira ubwirene ngo yari yamuhemukiye. Umuhane mani nta kuntu umuntu ashobora kuza mani akagukorera ibintu yire nimba naragukoreye warangiza ukifata nk'inyamaswa bro, ukifata nk'inyamaswa bro man. Barai ndivuze no mu kintu nakwega irite kafarako kampere kabonereze byo nabyo nebishoboka bako bikagore. Ikintu cy'icyo cyose cyamubaho Irene kimubeho kibi nawe nta neza agira kikubeho Irene. Ikintu cyose cyakubaho kibi kikubeho cyose gishobora mana ndakwinginze kinkorere binkorere. Mbisabye muri kwezi kwa Ramadhani mana, mbisabye mu kwezi kwa Ramadhani, mbisabye mu kwezi kwa Ramadhani mana, Imana nsenga ya Rabbi mukore mukube Barai mumpanire muhane mana muhane. Kuri kicara hasi mana ukabikodinga ikiganiro mana ukagisohora utambajije utazi ibintu ukuntu bino biragenda urabizi you know ibyo nkora nibyo nkora Irene. Uzi ukuntu nkora, uzi ukuntu mbayeho, uzi ukuntu nganira, uzi ukuntu ibintu ntatinyuka, uzi ibintu ntakora bro. Ukifata bro ugasohora ikiganiro barimo baravuga ko jewe, barimo baravuga ibintu nk'ibyo, barimo baravuga ibintu nk'ibyo man. Umuntu wakubaniye neza muri aya mahanga waje nta muntu uzi usanga Dumba uramamagana last minute man. I came through the whole time. Uryama hariya ndyama hano ibyo mwero bibiri birarangira bro. Ibyo bintu yamano yabigukorera man. Ndateka nteka ibiryo wariye bro muri aya mahanga hangaha muri Canada bro. Uje usanga jewe man, uje usanga jewe man bagakuri ikiganiro uzi ko bandeze muri ribu utazi ukuntu bimeze Irene. Iyo nza kuba umunyamafuti, iyo nza kuba narakoze ibyo bintu kazo ntabwo bari kuba bamurekuye. Ni bashatse kumenya ibyo bintu ukuntu byagenze. Ikiganiro kikarimba n'abantu 400. Everybody iyo bageze ku izina Dumba they pay attention. Ku mwanya 8 turaza kuhasanga umuhanzi witwa Ama-G The Black. Uyu nawe akunze kugaragara ari kurira. Ku mwanya wa 7 turaza kuhasanga umukinnyi wa filimi witwa Kiraman. Uyu nawe yagaragaye nyuma yo gukora filimi cyangwa nyuma yo gukora content yambaye ubusa maze abafana bazanga bikamureza. Ku mwanya wa 6 turaza kuhasanga umunyarwenya witwa Nzovu. Uyu nawe akunze kurira gusa cyane abantu babyibuka ubwo yagusaba imbabazi uwitwa Mama Sandrine, maze Mama Sandrine akamwumvira ubusa ibyatumye Nzovu arira ayo kwarika. Nyiri ku mwanya wa 3 gana kubwira ko ari mugenzi we witwa Yakamwana nawe ukunze kugaragara ari kurira ngo yibutse ibera kwa Kisekedi muri Kongo. Ku mwanya wa 5 turaza kuhasanga Dogiteri Nsabi. Uyu munyarwenya nawe yagaragaye ari kurira nyuma yo gutereta uwitwa Peri, maze Peri akamubwira ijambo ryamubabare cyane ryabwiye ngo irate mu Kirundi, cyatse kuvuga ngo irebe ni nka mu Kinyarwanda tugenekereje. Ku mwanya wa 4 turahasanga undi munyarwenya witwa Danizo. Uyu nawe yagaragaye ari kurira nyuma yuko bamwise imbobo ibintu atakiriye muri we. Ku mwanya wa 3 turaza kuhasanga uwitwa Yago Pondate ukunda kurizwa na byinshi ntari bugarukeho.
kandi ndabisaba Imana kugira ngo ubutabera ku izina ryanjye buzaboneke. Ibintu nakorewe n'abantu bo kuri social media nzabona ubutabera. Haiza makavuga ngo umuntu ngaririza. Abantu baraje baraguteze mugo, baraguteze urumogi, baraguteze abagore, baraguteze kugeraho bavuga ngo baze ku mukozi wiwe bamuha ibiryo upfe. Cikezi yanjye agahinda mwaneye mva mu gihugu cyanjye nakoreye mani n'ubu nkikorera agahinda mwaneye kazaba Kenya. Mu mwanya wa kabiri turahasanga uwitwa Mitsutsu, uyu nawe akunze kugaragara ari kurira imbere ya za kamera. Ku mwanya wa mbere ni Rucabana, uyu nta wundi akaba ari The Tiger, umwami w'ibisamagwe Marira The Ben. Uyu nawe akunze kurira inshuro nyinshi kuri stage by'umwihariko, ariko amarira menshi aherutse kuyarira ubwo bari bamwibiye telefone Pamela akajya kumuhoza. Mwibutse ko ini top 10 y'ibyambara nyarwanda bigira amarira abihora hafi, mbese nyine bihorana agacu mu gihanga kabuditse imvura. Bashimiye ko mwabanye natwe.